Wisata Lampung Barat. Ajoya Lampung Barat, liwa ibu kota ni, negeri kaya adat budaya na berinci. Wisata lamunihan mulau ibu padu kota ngison adokan tanah kelahiranku surga penikmat kopi buari cuai jam saduku di TV terbukti terbaik ya. Buat kebun raya liwa KRL julukani wisata keluarga makanai dali muli lauku mandangana bukit di kanan kiri nambahnya juga hawa kada biri ka pagi wat bukit bawang bakung usai bukan di kembang kabut kedol munasung timbunan santol ngembang wat muni taman baru cepat pinggir kelaya gelah lihat tebiu mau betul launana kalau hanggang sadu do tubuh sekurang kejuju malam minggu muka miningan dia dak kisih min belalau buat taman hambehos meludi kidang lau isanmu ringgom mayos laju di Sumber Jaya pihak unggah buat puncak waktu balang nana bumi sekala bekal lau betik lawang tubuh balawan panjang mesigit mas di bana betina hingga kada jauh buat muni betusan dia gekali suwa uai panas wadisan letusan lamun beku mengilap kapa kaca isan mak tunggal hiju musuh ninggal kona ngaliling pokan ya do bukit bakisan cukup mula mondisan bukan gal nihan bagi saya demon diwai buat lombok wisata muhlau
di segala dia. Buat mudi kebanggaan, ya do gunung besagi, mukhanggal ketelisan di Lampung paling tinggi. Ano dia buari wisata Lampung Barat, lagi lamun barini babakan masempat, dang lupa disinggahi ajak kohi kerabat, punjahel lawi lagi kenyin ham nambah pakat. Wisata Lampung Barat, wisata Lampung Barat, wisata Lampung Barat, wisata Lampung Barat, wisata Lampung Barat. Terima kasih. Karya ciptaannya Azwar Halim Putra Barnas mengenai Kidung Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lampung Barat.